Hey guys, so I'm gonna put Dre traditional mask, face mask actually. So in Dre guys, they go out with masks. So I'm gonna put some Muna or what's your name? Ahlam. Ahlam gonna put mask on my face. Muna will be my cameraman for today. Yeah, Muna, you can hold like this. Yeah. Where touch no ከለሩ ማለት ነው። ይሄ ምን አይነት ከለር ነው? ብሉ ነው ግሪን ነው? ግሪን ይሄኛው የሎ ግማሽ ይሄን ግማሽ ነቻል አይቻልም። እርድ ብቻ ይሻላል። ከፍል አድርገው ወይስ እንደዚህ ነው? ቀዝም እዚህ ጋር ስለማቀባሽ ወረኝ ይዙ አላሽ ከካሉ كده بس هاي بيمس الحمد لله عادي له خلاص خلينا نقدر ግንባር ለምንድን ነው ማትቀባው? አላየውም። ግንባር ስትቀባው ግንባር ይቀባው። አሃ ራም guys, I'm gonna take you outside. So we're gonna walk. Hey guys, welcome to Dredawa. Hi. Muna? Najma? Najma? Guys, look at our face. Like in the race, normal to put this is earth, yeah. In Addis Ababa, we call it earth. The other one is kasser, but that one is like more green than Addis Ababa. The Addis Ababa one is it's not like this. It's a little bit different. But here, like most of the time, they put normal. It's normal, and they put it in the afternoon, no? They put it in the morning and in the afternoon. But this is face mask, so that's why like Somali and Redwa people face pure, like beautiful. They have like their skin is like pure. So for that reason, because you guys put mask, yeah. فرت واو ما لنا سم አህላም ኢድን ጠዋትና ማታ ሁሌ ነው የምታደርጉት? ማስክ የፌስ ማስክ የድሬዳዋ ባህል ነው። ለዛ ነው የድሬዳዋ ሴቶች በሙሉ ፊታቸው ጥርት ያለ ነው ማለት ነው አይደል? Guys, everyone is like mind their business. Like if I go out like this, no one asks me like what you put on your face. But when I was in Addis Ababa, you see my airbrow, like I put henna, and everyone is like, if I didn't wash it, they are like watching me like, is she crazy? Like they are like, what's on your airbrow? But here they don't see anything. Like people don't say anything. Look at us, like one here is 30, 2, 3, 4, 5 lady. Yeah, we are like 5 lady. No one bother us. If they watch us, maybe they watch us because of camera, but no one is here anyway. Yeah. So the dress, let me show you. I wear a duri. Wait, let me show them. እንደዚህ ያዥና ልብሴን ላሳያቸው። እንደዚህ እኔ እዚህ ጋር ስለሚሄድ በቃ እንደዚህ ካረሽው ነው ይመጣል። እታያለሁ። ይሄ ሽቲ they gonna hold it like this. እንደዚህ ነው። ያ ድገራ ወደታችን ነው። ከዛ ይሄ እንደዚህ ነው። እንደዚህ ያዝና ይሄ እንደዚህ ነው። Guys, you see? So this is Dre Max, guys. Right now they actually there is mosque nearby, so they pray Maghrib. So after we wash, we pray Maghrib as well. So are we going this way or this way? This way. Yeah. Does it?
በምንድን ነው የምትቀላቀሉት ይሄን ነገር? ማስኩን ይሄ እርዱን ወይም ደግሞ ያኛው በውሃ ነው? ውሃ ብቻ ነው። ስክራብ ይቀባና ከላይ ይሄኛው። አይ ቆንጆ ነው። በስንት ሰዓት ነው የሚቆየው? በቃ ማለት አንቺ ደስ እንዳለሽ ነው። ታጠፍቻለሽ። ሞስክ ነው መስጊድ ነው ይሄ መስጂድ ጋይስ ያ ማሻአላህ። ይሄ ትምህርት ቤት ነው። ኬጂ ሰፈሩ ስሙ ጫት ማህበር። እሷ ማህበር ለማለት ሌላ ቅድም ሌላ እኮ ነው። ጫት ማህበር ትለኛለች። ጫት ማህበር ወደ ጅቡቲ የሚላከው ጫት አለ። መንገድ የሚዘጉት ለዚህ ነው እንዴ? ጅቡቲ መንገድ የሚዘጉት ለዚህ ነው እንዴ? ማለት ጫት ሲገባ ማህበር ሆኖ ተደራጅቶ ከዚህ ይልካል። እሺ ስለዚህ እዚህ ጫት አለ። አሁን ጫት ማህበር የተባለው ለምንድን ነው? ጫት አለ። አዎ ጫት እኮ እዚህ ተሰብሮ ነው ወደ ጅቡቲ የሚላክ። እዚህ አስተካክሎ ማለት የቱ ጋር ነው? እዚህ ጋር ነው ነው ግቢ ግቢዎች አሉ። የቱ ነው? እዛ ጋር ግቢ አለ። እዛ ማለት ማጋዘንም አለው መኖሪያ ቤትም አለ። የሰፈሩ ስም ጫት ማህበር ተባለ። ከዛ መጀመሪያ ጊዜ ሰፈሩ የተመሰረተ እዛ ነበር። እሺ እዛ በኋላ ነው ጫት ማፊር ከዳ ከዛ በኋላ ነው እንደዛ ስሙ የተቀየረው። ከመጣ በኋላ ሰፈሩ መኖር ምናምን ጀመሩበት። ስሙ በዛ ነው የተሰየመው። እዚህ አካባቢ ብዙ መኖሪያ ነው ወይስ ፋብሪካ ነው የሚበዛው? Okay, it's more fabric than house. Yeah. So we actually come that way. When you go the other side, it's main road. So they tell me the place called Chat Mahabar. Like, I don't know what Mahabar. I'm sorry, guys. I just forgot the name. Like Chat is Chat, the one. It's like drug cheap. I don't know. I'm not sure, guys. Where is drug? But Mahabar is like group. I don't know. Just let me know in the comment section. But the place, like in Ethiopia, most place named after something, so it's named after Chat. Yeah. So you see, no one's even care. Like if they didn't see the camera, they don't say anything. But if they see the camera, of course they watch us because it's new. Like not most people making video, yeah, around here. But if they see like just my face, they don't say anything. Like I can go comfortable. No one care about me. Like they just mind their business. They don't mind. Like they don't worry about other people's. So እንችላለን መመለስ ከፈለጋችሁ ያ አንድ ላይ ላርግና ኑ Now we are going to the friend house and we're gonna have coffee. And guys, let's go home. So guys, we back home and we are about to drink coffee. Muna going to give us coffee. ለምንድን ነው ጀበና የሌለው? ሶማሌ ተመስተላ ሶማሌ አይጠቀሙም። ጀበና አይጠቀሙም። ድሬዳዋ ራሱ አሁን ድሮ አይደለም ጀበና ብዙም አይጠቀሙም። በርሙዝ ነው የሚጠቀሙት። እሺ ምንጣፍ ላይ ችግር የለም። ኩኪስ ይሄ የሶማሌ ኩኪስ ነው። እንትን ራባት ነው አምባቡሬ ይሄ ብስኩት ነው የሚባለው። እህቶቼ ይወዱታል። የሆነ ጊዜ ከቦሌ ሚካኤል አምጭልን ብለው ሲሄድ ይሄን ያገኘው።
ማለት በአብዛኛው ጊዜ ሊዳሰሙት ይሄኛል የድሬና የሶማሌ ነው ማለት ነው እዛም ቢዮሎ ሚካኤልም ስላየ ኦኬ we have black coffee ይሄ ጁስ orange juice ነው orange juice and we have biscuit or cookies and watermelon and we have beautiful lady here they are shy and here also I'm gonna enjoy the coffee time guys ስኳር የለውም የሶማሌ ቡና ነው አይ ቆንጆ ነው it's good guys I love it too I love the coffee